Reka nongere ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza muri aya masaha y'igitondo cya tariki ya 16 nkuzaniye andi makuru y'ingenzi kandi avuye indani imbere mwe kwa mwenyewe. Ni amakuru y'ubutasi arimo arerekana yuko hari itsinda ry'ingabo z'Ububiligi ndetse n'iz'Abafaransa zigeze kuri imyiteguro yo kuza gusakiza M23 hano ku kibuga cy'indege cya Goma, nanatanga impuruza kuri iki kibuga. Ndagaruka kandi nanone ku muhuro w'aba bagabo bagera kuri batatu. Uyu ni Perezida Faci Beto, Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Joao Lorenzo Wangora. Aba bagabo ngo bakaba babumbatiye igisasu karahabutaka gishobora kuba kiruta Little Boy kuri Hima Empire System muri iki gihe cy'imyaka igera kuri 2. Ibi byaba bose turaje tubive muzingo. Ndagaruka ku itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gushyira hanze ku byerekeye ibiganiro bya Doha. Ni mu gihe Emmanuel Macron w'Ubufaransa nawe yaciye amarenga yuko ashyigikiye ibyavugiwe i Doha, kandi bikagaragazwa neza yuko hari andi makuru ya ndani agiye yihisha inyuma y'aba bagabo barimo baragenda bakwepa banga kuvuga no gushyira ku mugaragaro. Gusa yose ntabwo ari meza kuri M23 ndetse na Hima Empire System. Wowe nyemerero ntizi minota yawe 10 gusa ubundi nze nkuvire muzingo byinshi byerekeranye n'izi gahunda karabutaka zirimo ziratutumba muri aka karere k'ibiyaga bigari. Iyi ni Inkubi Official TV, wanadusanga ku Nkambi TV, aho hose wahadusanga ukabasha kudukurikira mu makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Ntatindiganyije reka mpere kuri uyu muhuro w'aba bagabo batatu i Kinshasa. Mwabonye indege zigurukirana zicayekanamo hagati mu kirere zerekeza Kinshasa, ariko ebyiri z'ingenzi cyane ni indege ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Joao Lorenzo bahuye na mugenzi wabo Faci Beto. Aba bagabo ko ari batatu ngo bo ubwabo ntibajya imbizi n'ikigendanye na Hima System cyangwa Hima Empire, utirengagije na Tanzania yohereje Vice Perezida wayo. Abangabo ko ari bane bakavugwa neza yuko bari mu mugambi karundura wo gushegisha ndetse no kubera beza ikiswe ngo Hima Empire cyashinzwe n'Abongereza mu myaka isaga 60 irangiye. Bashobora kuba batazayihirika cyangwa ngo bayarandure burundu bayimareho, ariko niba hari igihe Hima Empire yigeze yahura n'akaga kandi gakomeye ni muri iyi myaka igiye gukurikiraho igera nko kuri 5. Ni mu gihe Museveni arimo arasaza avamo. Muvanga abagabo basigayemo babiri bafite ingufu zikomeye ni Perezida w'u Rwanda ndetse na Perezida wa Kenya. Ni mu gihe Museveni nubwo ari umusaza nawe azajya akoresha ubucabwenge ndetse n'indi mitego karabutaka baba baragiye batega. Ariko urebye uku guhura kw'aba bagabo bombi bahuriye Kinshasa, ndavuga Joao Lorenzo, nkavuga Perezida Evariste ndetse na Perezida Faci Beto, wongeho Vice Perezida Vice Perezida wa Tanzania, uko ari bane. Bikavugwa neza yuko abangaba umuhuro wabo warubumbatiye igisasu gikomeye, kandi imigambi bafite kuri aka karere ishobora kutazorohera aba bantu bo muri Hima Tutsi Empire, kimwe nuko iyi migambi yabo ishobora kuzashegesha M23. Ni nyuma yuko Joao Lorenzo yaciye amarenga akavuga yuko hari ingabo za Angola zigiye kuzaza gutanga umusada hano kuri FARDC, aho yahamije yuko ngo igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyatewe n'igihugu kigenzi cyacyo, bityo rero ko leta ikwiriye kwirwanaho cyangwa FARDC igomba guhaguruka ikirengera. Ntabwo yavuze mu izina iki gihugu icyo ari cyo. Nkwibutsa ko Joao Lorenzo uyu munsi wa none niwe uyoboye umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, akaba agiye gukorerwa mu ngata noneho na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Nibyo ndimo ndakubwira rero, kuba Joao Lorenzo asanzwe akorana na Evariste Ndayishimiye, akaba asanzwe akorana na Faci Beto, none bakaba bagiye gusimburana mu buyobozi. Ntuze kusiga mugenzi wabo w'inshuti yabo magara, uyu nguyu ni Perezida Cyril Ramaphosa, aho nawe abari inyuma mu ibanga rikomeye cyane. Ibi rero birahita bikurura iki? Birahita bikururira ko u Rwanda rushobora kuzisanga rwicaye hejuru y'umuriro, rushobora kuzawota umuriro rwacanye. Ni igihe bigiye kuzagaragara neza yuko ibihugu bikomeye bigiye guhagurukira iyi Hima muri iyi myaka 5 ikurikiye, kuko niba uyu munsi wa none Perezida Evariste Ndayishimiye afite imyaka igera muri 2 imbere, akaba ari n'umuyobozi wa Afurika Yunze Ubumwe, ukongeraho Joao Lorenzo yarakoreye mu ngata, ukongeraho Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, ukongeraho Tanzania igiye gufata indi myaka 5, ubwo ndavuga CCM, ukongeraho igihugu nk'iki cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nacyo gifite indi myaka 2 imbere. Ahangaha bagiye guhangana n'ikintu cyitwa Hima Empire. Mwavugaga ngo umuriro ngo waratse, ariko nta kintu kiraba, ahubwo nibwo ibintu byajya byatangira. Mvuye aho
ku by'iyi migambi y'aba bagabo ko bagera muri 4 cyangwa 5, ndahita nkubwira yuko uretse no kuba bo ubwabo barimo muri iyo migambi yabo, hari undi mugambi karundura kandi indi politiki ikomeye irimo irakinirwa inyuma y'amarido abantu batari gushaka kugarukaho. Ni politiki irimo iragaragaza ingabo z'ibihugu bigera kuri 3 zigiye gusesekara hano ku mujyi wa Goma. Ahangaha zikaba nta kindi zizizanye uretse guhambiriza no gukubita inshuro mu 23 iki kibuga cy'indege cya Goma kikabona ubwafunguka. Ahangaha kavugwamo ingabo z'Ababiligi ndetse n'ingabo z'Ubufaransa zirimo ziritegura mu buryo bukomeye cyane. Iki kibuga cy'indege cya Goma uretse kuba abantu benshi barimo baratekereza yuko ngo kizafungurwa ku buryo bw'ibiganiro, urebye amananiza ndetse n'amapfundo 23 yagiye itambikamo mu masezerano ya Doha, ntabwo bishoboka ko ibiganiro bya Doha byafungura iki kibuga. Iki kibuga cyafashwe ku mbaraga z'isasu, cyafashwe ku gitambo cy'amaraso. Iki kibuga kigomba kongera kurekurwa ku gitambo cy'amaraso ndetse n'umunwa cyangwa umututu w'imbunda. Nabyo rero birimo biracibwa amarenga na Perezida Emmanuel Macron, aho yamaze nawe kubashyira hanze itangazo avuga ati nanjye ibyasinyiwe i Doha ndabyemera. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri Mossad Bolson zikomeje kugenda zerekana yuko ngo zinejejwe n'ibyabereye i Doha ndetse n'uburyo ki byabakoze ku mutima. Ibi ngibi nubisesengura uretse ko aba bagabo badashaka kubivuganeho neza, nababwiye mu biganiro byacu byatambutse yuko hari ingingo zigera muri 4 zikomeye kandi zizateza impaka. Ingingo ya mbere, ya kabiri, ingingo ya gatatu ndetse n'ingingo ya gatandatu. Ariko ingingo ya gatatu yo ivuga yuko hagombaho kuvanga ingabo no kudemobiliza abo muri izi nyeshyamba. Iyi ngingo nta bundi busobanuro, ni ukuvuga ngo izi nyeshyamba zigomba gusenywa, igisirikare cyazo kigomba gusenywa. Ntago rero ntekereza ko Sultani Makenga azemera gusenyurwa igisirikare cyashinze cyangwa yakoreshejeho imbaraga zose ngo kigende gutyo gusa, ngo bagende ngo bagifonde, ngo bagifonyafonyere, ngo bakirigitirize muri FARDC gutyo gusa. Ahubwo ibi ngibi ni ibica amarenga yuko ibyabaye muri 2013 bigiye kongera kwisubira, ubwo 23 bagiye kongera kuyihambiriza ikongera igasubira mu mashyamba n'ubundi nta kintu igezeho. Biraza gukomera ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande nkavuga ngo aya zaba ari amakuru meza. Mu gihe ingabo z'Ububiligi zizaba zimanukanye n'ingabo z'Abafaransa, ari naho benshi barimo barahera bavuga bati ni ingabo za OTAN zigiye kuza kugaba ibitero noneho kuri 23. Yavuze yuko ngo yahambirije ngo abacancu b'Abanyarumeniya, usibye ko abaje uyu munsi wa none bayiberabeje bayigejeje kure. Ariko noneho niba bigiye kumanura OTAN, amakuru yabaye mu 2011 kwa Gaddafi ashobora kuba yagiye kwisubiramo hano ku mujyi wa Goma bakabahambiriza bagataha. Ni iki kigiye gukorwa rero kandi ni iki kigiye gukurikiraho nyuma y'ibi biganiro bikomeje kugenda byerekanwa yuko ngo ari byo bitezweho amakiriro, ariko wareba ugasanga ni imikinire aho ngo na propagande ziraho zidafite gahunda. Ikindi umuntu yanatekereza cyangwa wakwibazaho ni ikigendanye n'izi ngabo za OTAN. Tuzi ko Abafaransa ni inshuti y'akadasohoka k'u Rwanda, kandi Ababiligi nabo murabazi ni ibisambo bitereye aho. Ukaba wakwibaza ngo mbese uku kumanuka kwabo hano mu mujyi wagomba gusa bizasaba iki, bizagenda bite? Ese aho ngo ntibashobora kuzaza ahubwo bigatuma uno mujyi wa Goma noneho 23 ibasha gukingirwa ikibaba, ikaba yafata n'ibindi bice bitagiye bifatwa byari byarayinaniye birimo nka za Uvira n'ahandi. Ibi byose ni ukubihanga amaso tukabitegereza. Gusa ayo ni amakuru y'ibanga arimo aravuga, ahavugirwa inyuma mu bikari hirya inyuma y'amarido aho badashaka kuyashyira ahabona. Ariko ndakubwira yuko uyu musada hari izi ngabo z'amaharagutatu, hari ingabo za Angola zigiye kuza gufasha FARDC, hakaba ingabo z'Ababiligi ndetse n'iz'Abafaransa ziteguye kuza gukora ama operasiyo yo kubohoza ikibuga cy'indege cya Goma kuri 23 mu gihe yaba yanze kukirekura ku kabi n'akeza cyangwa mu buryo bw'ubushake. Ariko nanone nkakubwira yuko hari n'iki gitwaro kirimbuzi cyangwa iki gisasu kirimbuzi kiri gutegurwa n'aba bagabo bagera kuri 3 kigomba kuzahitana cyangwa kuzashigisha Hima Empire. Ubundi mwakoze kubana natwe, nawe wadusigira ibitekerezo kimwe nuko waduha n'inyunganizi muri komanteri nk'uko musanzwe mubigenza. Ubundi mukomeze kugubwa neza no kugira weekend nziza. This video is not default to promote any terrorist, violence or hurting.
Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.